الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك وقال الملك وقال الملك ائتني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدي مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتها من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير الحمد لله ثم الحمد لله كونوا نبي الله يوسف masakɛ ka sogo min dara fɔ a ye k'a to kaso la n'o y'a sɔrɔ masakɛ ka kankɔrɔsigi dɔnnibaa minnu bɛ yen a n'a kabuyama minnu bɛ yen olu dɛsɛra sogo in kɔrɔ la yusufa ye a ɲɛfɔ a ye k'a sɔrɔ a bɛ kaso la yen sogo in masakɛ ko a sogona an bɛ segin kɔrɔlen kan ka na a ko zuguna k'a ye misimuso tɔlenba 7 misimuso fasalenba 7 n bɛ ka k'olu dun n tilala ka ɲɔtinsan 7 kɛnɛkɛnɛw ye ka ɲɔtinsan wɛrɛ ye 7 wɛrɛ ye min ni o jalen don ne ka mara n ka masaya dɔnnibaw ni sogo yan kɔnɔ kan ma ɲɛsi sɔrɔ a la an ye kunnafoni dɔnnibaw ko masakɛ ma jɔnkɔ ala sogo in ye sogo ɲaminen ye a ma kɔrɔ dɔn na o tuma yusufu k'a to sogo la a ye maa 2 min ka sogo kɔrɔfɔ n'a sina k'a jira k'a fɔ kelen kɔni bɛna gwenge fɔ kɔnɔ b'o kunkolo sogo dun ka kelen bɛna manja sɔrɔ ka bonya sɔrɔ fo ka taa kɛ masakɛ ka dulɔsɛnɛna ye o min ni o de kɛsira fo o bɛ masakɛ kɛrɛfɛ dulɔsɛnɛna ye
ika do tumna mina jamana don bo ya jira ka fo chena sugo nyango no go o Yusuf ye aleni aterga minga sugo go fana abekera e comme Yusuf a foti komi alo sorla ka fo mo wasa min do de don bo desara ga chedo ba kasola ko Yusufa anjide nene sira o fe o bena ni sugo ngoroy o kuma ale sorla kata kasola kata sugo ngoro fo Yusufa e Yusuf e kata sugo lagali Yusuf Yusuf ya jabe ko ninye sanyi bina shuru kasumau nye fo sanwulo bla suma bina nyenye ko bela ko mana afo kuma saya ka fa ka mara mo ko yi ko sana siba koroke o sanwulo bla ngono abamna tukutuku nywana ako ngano sanwulo bla dafara sanwulo bla wara bina tukola jiti tew ga du ko lo kade o jugo gole ya sai sawnye ka tukutuku nywana o ma sangwelen nu o sanwulo bla adama do mun de bana bina balo chogodi o bina nyana ma la tame chogobi ako ma sanwulo bla folo mino kara ji shurul sawnye sanwulo bla jina baliyan o balo bina bo sanwulo bla jina o mara etoy suma mi ay senami go kono ka o mara olu de bina ta sanwulo bla galeya ngono akono boray ni sanwulo bla flay boray wolo bla folo o ka jishura ga wolo bla flana ko ni al tew santu ke akono temena sa alam soroga jamana nyesuma harabina yugasu annasu kura jibi shuru mogoka arabna hina mogola wa yasiruna adamadu yiru ubina fasama mbisi konno non soro mana mina kamale nana sugo in lakale masakana ka kamaro sigu ye masakara ko zawa qala al maliku ko masakako ituni bihi kamale mi yani zuwe wala ta ay nana ne yoro la de ma kanga ni zura yera la fashi yala na to esa kama amisiga ka ala kudla to abina fa bache aya do ba kama Yusuf tara kasola nga ketofle ka labo beni boko nyuma kasola de botofle kasola kana ke masaga ka ma bay o masaga ma bada mate hal masaga rabulo famu no ko lu be don ke o bi fam yake o lu desera ko de la ayo don di Yusuf mo o kuma jamana be ga ma bueni o de Yusuf e sisa jamana be ga doni ba o de Yusuf ay ala bisa ka ko la de inna allaha ghalibun ala amrihi o kuma nye chaydere falamma jaahu ar-rasulu tunamna chide nana chimvo Yusuf ay kaso konay ka fo akade masaga ka gwerala de koyi qala Yusuf ko irji ila rabbika hey masaga ka masrunya maya esime ko dagruya fa ka kina fo ne be natawla ay ta fo aka masaga wala ma ika masaga irji ila rabbika sai kata ko masaga yoro fasalu wa nyinga de ma balu niswati allati qatana aydiyahunna kum yara nese kasola ya ne ma nyina ko masaga nyinga de ko yala musamminu ni uyu bulu jongi ne refleli fe ne nata fe ne kanu fe o muso kan la halabe chugodi inna rabbi bikaydihinna alimun adonga fo ne dabama muso ka wala halanunu o dabal nunu akika do ne dabal ne dabama ba kalama ko sobe
kele sanni cide nana sai ko fo masakai ka fo a cai asinde kana koy ara injini dakuriya do o dakuriya jume ko yala muso minu nye ubolo jongi ale yusufa filali kamo jarabi kamo kanu kamo o muso kala halabe cogodi du gonay ale daba ma be o kala halabu kalamo o kadda balu am da atoro bal daba o don bal daba ma yoro mo masaka ay muso kanyonga qala masaka ko ma khadbukunna izra watunna yusufa an nafsi aha ya o horo muso nago akara cogodi de aw ni yusufa cey mona duna mo yusufa kula de na be raka layni kara ka yusufa nyini ayira kunfe qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su musunnu nga jabi kara saniya be alay dire saniya be alay wala ma tanga yalla tay ma alimna alayhi min su nin jey ko jugu ngani ya jugu mire jugu amma o somi ni jini zoro cey nga fiu nin jende foyi alama ko o kara muso ka jabi amma ko jugu ngani ya jugu mbara jugu o somi amo tamashen china chendo an rukoni an ya kanu nga kafo ngene jugan mire jugu ya wala ma ko jugu o tamashen o mire ya o tamacho be china ay amo somo la fi masake ma alimna alayhi min su chendo قالت امرأة العزيز او كلي مسكا مسوكو الآن سيسازا حساس الحق چين دنگنا ما يرى انا نرمي نين مسامسوي راوته عن نفسه وچين انا ردكني وجو لهيني يوسف يرى وانه لمن الصادقين يوسف يچيفو اما كجو لهيني اما ميراجو لهيني نين مسامسوي ني de ene mo som sen yere ko ya lay ato lay jugu ko nyini kata afafe nga ngelende musera minu no yu tego jongi aflali fe andege fe olu yoruma joala ne ka fo jon wala ko jugu miriya ngene jugu ya wala jugu mo tamache chena nga olu yoru de ya kanu kakafe nga kafo mira juri nga jube yusula ay wanera mi musamso e opma chen dana kenaka jangelende aje mana muso rabbe dashi akanu be dashi komi ne kra komi opma wanera de kunya nyaani na fe opma yusu e chen tigide yusu je ya chuko fla yusu sane ya chuko fe be nyena ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ni min kɛra nin ye yusufa yɛrɛ b'a fɔ nin ne kɛra muso a ka da kɛnɛ kan o kɔrɔ ye masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne yusufa ne ma janfa gundo la dɛ ayi wa anna Allah k'a dɔn ala la yahdi kaydal kha'inina janfanjiw olu ka dabali sirilenw ala t'a to o ka ɲɛfɛla sɔrɔ fiyewu yusufu ko n y'a dabɔ ne kama masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ne yusufa ma janfa ka da ka muso ko bi fɔ yɔrɔ yɔrɔ cɛ de bɛ yen kamalen bɛ yen kamalen dafalen o tɛ se k'a yɛrɛ bɔ o la dɛ nka ko donna cogo min kana bɔ cogo min ta
nere ya dabari muso masake kaire ka doka fo ne yusu ma jamba wanda jamba wama ubarru nafsi chedo adamade yi jonde jo kani yira fo ki yira saniya nere adamade ne koy inna nafsa ikado nimi no be adamade la amaratun bisuyi oto foy do ko jugo koy illa ma rahima rabbi wana la hinana mina wanyira tanyo de koy masa jorango korode kon ta ka fo chebze ki yira bom sobulu nala ka demeta o tsaka ke chefe koy inna rabbi kado ne ba ma ghafurun alade ya fa masai rahimun ne krangale tigido chedo isuwa ka kuma dɛmɛ a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye ma se ka girin ka taa masakɛ yɔrɔ la fɔ n ye ci bila k'a fɔ a ka musow ka lahala ɲini o musow yɛrɛ tila k'a fɔ jɔnwa la an ma janfa ni kojugu ni walejugu ŋaniya an b'o ta masakɛ yusufa la fiyewu n ka yɛrɛ de jarabila la ten k'a ɲini an yɛrɛ ye masakɛ yɛrɛ muso n'a fɔ wa o kuma tiɲɛ yɛrɛ min ye wa n kelen ma kɛ bilen koyi ne yɛrɛ tun ye yusufu ɲini a yɛrɛ fɛ yusufu ma foyi kɛ diɲɛ na a bɛ mara ne yɛrɛ de la o ye tiɲɛtigi ye o yusufa ko sa o tuma na nin ko min kɛra nin nabara de muso masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ni yusufa ma janfa n t'a janfa wala ti janfa jugu ka laɲiniw kana ka san sɔrɔ nka ne ka o yɛrɛ jɛya in o saniya in o ma o barrew nafsi adamaden ka n'i yɛrɛ fɔ k'i yɛrɛ saniya dɛ ne yusufa t'o kɛ nka n'i ye ko de fɔ a kun ka dankɛnɛmaya ngo tina fɔ k'a fɔ ni yusufa ka ɲi koyi ayi dɛ o ma o barrew nafsi inna nafsa i k'a dɔn adamaden yɛrɛ ni a dacogo masangala fɛ a se k'a yɛrɛ bɔ kojugu bɔrɔ koyi la maratun bi suyi de kojugu kasa adamaden o minɛ fururu a sera ye nka ko ɲuman sa o nan de ka gɛlɛ ni kɔni taama ko kojugu fa fɛ ko lagika ye min ye o y'o de ye illa ma rahima rabbi fo ni ala hinana maa min ni na o kɔrɔ ye fo ala donna maa min jigi kɔrɔ o tuma ne yusufa fana ta in kɛra ten de a ye sin'a fɔ n ka ɲi a ye sin'a fɔ n yɛrɛ minɛ baa kɛ nka ala ɲɛnamɔ de kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ inna rabbi ka dɔn ne de b'a ma gafurun yafa tigi do rahimun hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tu do nin bɛ bɔlen kɔrɔ kɔ sa wa qala al maliku masakɛ ko wo n ko ituni bihi n ko ne ko a ka taa cɛ in nɔfɛ ka na sa ka da kan nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ yusufu ma sɔn ka na o nin dalu bɛɛ bilala kɛnɛ kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn jɛ ye yusufa bɛ kaso la a ma sɔn ka na ka da kan ciden taara ko taa masakɛ ɲininka fɔlɔ muso minnu y'u tigɛ tigɛ nɔfɛ u ka lahala bɛ cogo di donc ko tɔ bɛ yɛrɛ na dankɛnɛma ko kura o kuma masakɛ hali bi masakɛ b'a sɔn e tuni bihi nin jɛ min mawutu ɲuman ye fa bɛɛ laban k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ kaso la ye baga kɛra ma siga t'o la a tɔɲɛna siga t'o la nkalon darala siga t'o la a ye taa bɔ kaso la ka na n'a ye ne yɛrɛ yɔrɔ la astakhlisuhu li nafsi ne yɛrɛ b'a kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ n ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen ye nin na kɛ ne ka kankɔrɔsigi ye nin na kɛ ne ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnlen de ye hakilila ɲuman min ɲini min fɛ falamma kallamahu tumana min na a taara bɔ kaso la ka na sa ni ani masakɛ ye ɲɔgɔn ye kumaw fɔlila u ni ɲɔgɔn cɛ falamma kallamahu tumana min na u ye kumaw fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ wala masakɛ ye kuma fɔla ni yusufa cɛ qala masakɛ ko innaka alyawma yusufa bi kɔni i to ɲɛna kunu dɛrɛ nkalon dɔrɔla kunu i kɛra ma nɔgɔlen kunu ko nka bi ladayna ne masakɛ ka masaya kɔnɔ makinun jɔyɔrɔtigi ye sa dɛ aminun wa danaya fɛn ye danaya b'a ye makinun jɔyɔrɔtigi ye masa alatigɛ kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ ne ka masaya kɔnɔ bi aminun wa danaya b'a kɛra ye yusufa ko a kɛra bonya ye sa dɛ
ni ko te kuma yusufa ko qala ij'alni ala khaza'in al-ardi danaya ni mo mina fando mina fa opmana jamana kono kam mara kono na fulo donna misamana baba sametana dumata shibatana atwadi akana kata abbe mara kalfa ne yusufa la inni hafizun ne kola shilika baye alimun wa doni baye kuray doni babaye ayni man vo masaka ko pay wonyana way kero yekoy ala rako wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi akon joyna anye yusuf sabati anye yusuf ke joro tigiye jamana kono masaka kono kanaka ni ango amini voka be anga tle dakuriyomo utabe ministre de nafulo akaro de nafulo dona fefembe ni warata ni kenegata ko ministre de la finance wa masaka ko de o mala ko anye joro badamo masaya kono atwa o jamana kono yatabawa min haythu yashau abi sabati yoromi no yaja abi ta yoromi no yaja kore masaya ngono warko kan na opma yelma be yusu sagula nere ala yoke yatabawa minha haythu yashau nusibu birahmatina man nashaw akwa ben joyna ne alabi nga hine mo nyashima mo mami wala mo kega masoro mami no ne alaja wala nudiyu ajral musinina wala nyumanga ba ikanyuma otikunu ne alabulu fiu o nyumanga de kabula ambulo manga ala ko nyumati kuna ale alabulu fiu wala ajrul akhirati la haradu wasara khairun ode harakabul lil ladina amanu limina jonyo koni kanika sorobe bena jemo ndo la bita ba kuna de wa kanu yattaquna limana jominu ni lahara sarade hera ulugulo wa otigala mo ulu kera mo minu nu misra ala nya wala ma ujoro ala famere la mabe o koraye ni nata be min duru la yusufa kuna jen ra kuna ya kasron nabi nyumando ngana fulo ko ko yebbe talebla ka damane masa kado ka mara kono o yusu ye mi nyini o ya ala de ngara tlaga jen masayani jen ma bayani jen na fulo ko turu akoro fana waja ikhwatu yusufa fadakhalu alayhi yusu balmau ikome golami no kofara kayusu to kasola masaka kasuko saun nande sawa no gulabe jamana kono de gulay nana ni yusufa ni abalma yesa unana masaka nga mara kono unana do yusufa ereka iko mi sani fere anna fuloko obe kalfama yusufa lakum kono opma ana me bolo yini abeta donata bota kono o shitse kata ka yusufa ka dimisa undo wala maka yusufa erato opma lu kon nana do masaka nga mara kono kana do fo yusufa ereka kanu ko opma nyefo fara famu yusufa yudo minu nye ne fitini jamba kam fili koro kono katlaga bagan jollo labe ko kenga finna kata fo mfa yakubay ko surugu yene du ne balma lu deflani u desale ala sekula o kasro kabini abina fili koro kono watimi andamena ayala ala ko la tunabbi annahum
bi amiru ma hada ko yusufa de ni mi me ka kila bi ni ala ba fi ibina balma jugun nu ibina ka wala jugun fu ye don la mo ba soro ti doble de o wate de na le flani ولما جهزهم بجهازهم ايوه تمنا منا sani fiero konyo nana ga yusuf balemo fe ka banza nu yera ma do ka fo mi yera be ni jamana atoydi na blo ko yera be ko yembe kal fama mi na o yusuf ay uma doble kadaka olube yusuf mi no gon fin la kono kono o tamade do gon tarano e wala ma asara olu kono mi ngala mo yoy nga ka fo o de ni olu kamira mata o kade o kamo yuma ko nyana bo ka fere fam vere kablo yini kataso ولما جهزهم بجهازهم تمنا من sani fero kunyo bana yusuf ay ulabe qala ulabe on bana sa ko nem yene nem ma fe ituni bi akhin lakum min abikum ne ba nyina aw fe akana ni abul ma doyde mini atabala nga be fala ayna odne mo de ala tarawna afa aw mai anni ufil kayla aka san fem nana nay asumato asbakoro sumana foka dafa wana khairul munzilina buyami nyo kaye aru bismillah to nanyan nan jatigila nan jatigila aw madu ka fo ngadna bismillah kadi opma mimi nyina fe abalma mbe nana te bala ne kon ba fa kan odnemo fa in lam tatuni bihi wa ngelef la ka fa na de manani abalma kenyi fala kayla lakum indi shawara nana na sani fere tan nyanja de wala takrabuni akana gurana yere ngaka anda lefle yuswan vomge we nyomble qalu upmo ko sanurawidu anhu abahu ka chorba inni ka ko ga gele ngai karo ka fo amma ga jojo amna chorba inni ka sorala wa inna la fa'iluna amna ke yo layru ta yusuf ay wa qala li fityanihi yusuf koza akadimi so mo akakamalu mo akabarakelo mo fityanu bin beta kada kala de odo comme sirbe afo ministre de fedo de worko ministre de finance opma akaka barakedo mo sa barakelo mo ijalu bidatum fi rihalihim la'allahum yarifuna idza raja'u idan qalabu ila alihim la'allahum yarji'una unana ni karajago minunye fere fe minunye aya bebla ko minon gonoy nga kana to kado aya bebla ko minon gonoy ka karajago aya sabu moy nu segera kata sup mami nu yemina wala kadame ubina ye ni ka fo wa nga minon dalaga segamo kasoro anya feminu za olu ba mulo o masane gra femo tlaga segi wala allahum yarjuuna upma ni jeni makanga chef laga ni jeni wengoy la allahum yarjuuna muso ukasagi upma la koro mi no jezeng me mali kono foka qur'ane ke siga gafe ko akachala peut-être tabtur ko ba ruwa utaro ka fo ko ko ba fo dugu nana doni nakurai ka qur'ane la go siga lawe ko tiga ngaira te qur'ane kono ko ala aljine kono do ko lala kishi lala ko be lala tiga ngate kaso lala ko lote ba ngala ko peut-être lala munguso wala sa aye uka suma minu za atla ko sek olu moy unana fami vira lemo muso bale ka duma ale tala ko bese ko moy akodim so mako ko bebla ka minongono nu taraso nu yayi anye fem nu za anye falale minunge anye minu nda moy ka do ka fo ka smo do ka do wotla ka sika mako gura
ma kanga chef la gani jebi kuma la allahum yarjiuna muso u ka sai kana la la korata petati muso wala sa korom mala oyode فلما رجعوا إلى أبيهم تمنمنا ويبل مكدل لا يدو تسانو سيرا كنا وفيرلا قالوا يا أبانا بابا من أمين الكيلو أكيكا دوا ساني فيري إكادو o tigara wona jamana ina ide dugu ngona ante ka seble koy farsil mana akhana ningo be tumi amale ma kade bilyamin fani o faranga kata ha naktal muza anga kata sani fireke wa ina lahu lahafizuna ikado amina bilyamin otwari amale ka ngolo shino yusuf bade ngay bilyamin akikado ka fa amina koloshi fo itnasro no de make akara bara de imaye uyanga mino zakamu kwanga na seble qal yakuba ko ne atwa yusuf balma tan kale fay hal amankum alayhi illa kama amantum ala akhi min qablu fako hey no yakuba yako endu aw ba fe ne gadda awla kula blewa wala ma binyamin ku ganne ka aw ka dana yamine wala ma ne ga laydu ta awye wala ma ne ka aw bla dana mina kono binyamin kola illa kama amantu ala akhi min qablu o mina bla dana mina mi kono o ye dana mina nyi nya bla yusufa ka kola dana mina mi kono o kara chuba min fana mina kete de ayo bordo chuba min fana mina kete koy yakuba ina nymanyi abi koroma fuye kuma benga uta koloshi haliya asna ku galle bu fuye hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhi min qablu aw ko ne gadana jumen de da aw kasa binyamin kola funo kara dana ye wala fo ngabla dana min ngono dana min ya bla kono yusufa kula ko aya koroy fallahu khairun hafizan ala yarade tanga bawla so herama konta awwa wa warhamur rahimina wa masayne hinanju bila jelele hinanji magarba bel de magarbado falamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilayhim ukele ku kam minam yuruda ila sanuna nasro uluna san family ka do uluka suma diru mango natabe suma falla family no tlala ka se ko mo ko karaje ko segru mo dagra kelena qalu uko ya abana baba man nabiga onde munyini blesa hadhihi bid'atuna ruddat ilayna akwa flade nin je nyama nyama koy anya sani gani family ka do atlala ko sai kasro anyo family za anana no le ngatlala ka family fallo ko atlala kana ko damo kana kona miro ahlana onde anga de me balu bayde am tanga anga tawadi anga du balo yini wana faza akhana upmana ama mal maga tanga de wana zadu kayla ba'irin ama ga cugo no fana tarambe o fana ka so wana ma kayela nga fe o fana ma dunu min dakata o ma fale suma mina wana ma fale fire femina o to do farale tamade nga doni haka doni kawa ni do farala tamade nga ya gubi nan doni me do faroga ako kuma nyambe doni kaleme faranga dunuka zalika kelun yasirun mana sumanye mi no kanu ko sebe qala yusuf yaquba ko lan ursilahu ma'akum ne yusufa ne yakuba nde bunyamin chafa badan de so akata nay fiyo ay mi nga yusufa ko la ay ne ka ne ngudo ngorata o yusufa be mi
ko fa atla kana boko to wadi surugu yodu aw ma kele onde tawa o tabbe de ngambe akko ngo dama ko tan dadi dina so akata fede hatta tutuni matkan min allah fa ka kale ala lanye la tatunani bihi ko anna sagani bin yamini javani namara mi no duna yusufa ko lotna do bin yamini ko la fa ko o kale ngade fo ina kon de diso akata fe illa an yuhata bikum on ni ko yasoro kayru fasa ni bin yamini tura fe awru tura ako ko kono tasi nga aw de kata ko do nyami kana aw foy ma soro bin yamini ka toy comme yusufa ko kara mi ni so abada faka kalenye falamma atawhu mawsiqakum tona mina uyu kalisa alala chorobanye kada ka ko de hatta tuni mawsiqan min allah faka kale alala yi ka ko abina nae illa an yuhata bikum foni ko ya ayru kanya ayru turamina o kuma binyamin na toyi uyo kale nga kami qala yakuba ko sisa allahu alama naqulu wakilun o amene mela nene aw yemi wasa ala ya jere ko ray ala nene aw bele jele kuna ko lashli bay ndogara bele wa qala yakuba ko ya bani nedenu na tara de la tadkhulu akanadu min babin wahidin dakleve ay akanadu dakleve de wadkhulu ay aidu min abwabin daw chama ve mutafarraqatin min degleñi akanadu nyabe dakleve aba bobo nyona bebe do idama dafe wayne ka ladli kay wama ughni ankum min allahi min shay'in ngane yakuba ni ngone ka ladli kanye kadamo ngana tsega foi au kishi kabo foi kelena ala fafe okurai nega layinu anga konna je yaw o tsega ganda fa foi au ye mimi tsega kishi kabo alaga kodomo fiu inil hukumu illa lillahi koy alata de latiga alata wala ma yamara alata alayhi tawakkaltu ne jigida mo wala indika wa alayhi falyatawakkal mutawakkiluna jigida baw nama jigida fenga jigida alaka torbani fuye opma ufarla nyona taru gadu tala kokura tuna mina utara jamana ina faya fotomi walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum tuna mina unana se opmana fayla dilgam vuye yakete u farafar la nyona beduna idama dafe masaya o koli kono beduna idama dafe ما كان يغني عنهم والله ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم تمنا من افا اولاد تقومي كو كانادو دغله فو كادو داو فمنون دكله بيغادو دما دافه ما كان يغني عنهم من الله من شيء راو يعقوب كا ني كنا جي دكرين ني زو كشي كبو فمو فوي كلمو نالا مامي كشي لتي كبو ميمو إلا حاجة فنا كرم مغوي في نفس يعقوب قداها يعقوب نيا دبو كورو دي كمو كوا مغوي أيو نيا بغوي أكرا سبب يو كونيا درا مكو منغو مي يعقوب كونوي يعقوب نيكونا يعقوب دسكونا يعقوب نيكا ودو
kika do akara sababu ye kodla wa innahu la zu ilmin lima allamnahu ko yakuba e kado ka fo ma gwanza ngunda koy kika do doni ba kundu lima fena allamnahu ni alay doni minda mo abo donre afana gwanza ngunde walakin akthara an-nas ngamawla sajama la ya'lamuna uluto do wala ma dakhalu ala yusufa tamana uduna yusufa kasa awa ilayhi akhahu ikomi beduna kelengeli utanywa beble femi ni yusufa atwali yakuba siga mola ka fondinge yusufa kusurguma du ay masabe min yira na taw ka fole fiu ngabi ke tugodi aw yomi vo kanaga ani mo nyoba mina yaw tayne de ani yakuba ni kun sonde o matmana mina deum bedu na da udama da fe nu tanywa ngala mo nyata nywana awa ilayhi akhahu binyamina no ye yusuf balma kenye kado ka fop mana chaw ayato balma ka ko pay nu ye ko dana ka koy ne ado sefo kunde cho kundi bolo we javami ngarsa opma o borobora wona de balma ke koy ne de yusuf ay surgu mandu ko ne njaba ngala masay ko na laban nela de ndomi udesele kono gone bina nay ubedo ngo mona donde ya buni amina ala sekula babe hamina isa ba kashira dre ne hambe bala sigatala bayado ne masaw ngakobe choni mina ba to donde ngatiga makane masa ware ya do komi meade abe mununa chemi na fay ba ya do titi ka fo iso abe ya be kuma bin amina ne de balma ke koy ana akhuka inni ana akhuwa nemi yeni ana ne de akhuka ne de e balma ke yusuf ay bin amina fala tabla isma kan yafaluna ye kuju mi nga koro o boy kanay miro yer law toy kana fay bo dusu wala ma odus kashi wala ma nimsa ki bo taw toy ya malu na go ka kabal jugo ayu toy tumana mi nasani num ma flay nyu va muta o kumana kofe o balma damasa o be bin yamina o balma tobo falamma jahadahum bi jihadihim o tumana mina ayu labe sani fire baro bana jahaza hum ayu labe bi jahazihim nuka minaw nuka labe minaw ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi mo ka jiflesa aye obla abala make ka minaw labe to asna ko obla abala ka minaw ngono o jifle na nyini kada ka jiti tam mini ko summa ko fa azana muadhdhinun weleda bado weleda ayatu ali ayru hey aw tamadun innakum lasarikuna aika do awe so nyede ni mo magay ko ya ko flade ana san ko nga ka jamana ka nga on ni so ni nyum mo weleda batla ka weleda awrude ko do awe so nyi qalu upmana yusuf balman nungo sa wa aqbalu alaihim uyu nyashiza wele daba mi wele ka fa so upmana ko sagara sisa ku nyashi amo maza tafakaduna akara tawdi aw kam ngunna de na be aka so yani ngalo dana aba ka kwai so ni aka mune kununa qalu opma wele daba
ani ma wora mun bo koro no yusufa ka kala to yusufa ka bara dewni o bela jilongo nyo fesa nafqidu suwa al malki masaya ka sumani mina yere de o de tunu mana koy wal man jabi himilu ba'irin wa ko de ka gwela mo chumi ni mami ngon gara sababu ye ni ayira mami mulo wala mami ngon sira sababu ye on gaye ikado nyame dunina do mo fu falai wa na bihi zaimun woni me ka pumata nere bi jo o ledu timeni koro fati la maka nyame duni ka damo ne fanati ko dabla ngon bo ledu tay ni masay ka sumani minay nuko ma ngoro ngona sababu ye on bulu ka daw ka nyame fa doni ona do mo fasay fu fasay ko ni qalu okale yusufa ani balmaw okay yusuf balmaw ko wo tallahi amma ngal alala laqad alimtum aw yado ma jina aw mana linufsida kanga cenike fil ardi aka jumana ngono wa ma kunna sarikina aw yaruma ke soñe amma ngumme kan su ya fayi codi amma ngale alala laqad ikado alimtum aw yado ma jina aw mana linufsida kanga na cenike fil ardi aw ka dukulo wala ma ka jamana kono wa ma kunna sarikina aw yaruma ke soñe akada kono majanye de qalu fama jazaohu in kuntum kadhibina aw ya yira foka yira jata foka kala alala opmanaw ni aw kapman ngaran galo yekun ni masaka ka sumanake minay no taraye mabul aw chelay wa aw karan galo yela opmana asarana kami amu munga ko sara o tiga nga sara munassa no kap may ngaran galonye o kore ni masay ga sumane gamna nyira aw do de bule o pumana anga ngo ti sara muna qalu yusu balma ko jazaohu man wujida fi hali fa huwa jazaohu ka foko aka jifle wa aka masay ga sumane mina ka kina fo biya aw mulowa hay ko ko ni na yira mama bul awna abana opmana otigi rabi di minay ngoray o ya ongay na yira mami mulu o yera de bi di awmo minay ngoro aya mewa on mana so yan kaka dugula wande soni ni minay ngoni yira on do bulu ayira mi mulu i kado o de bi minay zaray wa kazalika najil mu zalimina halo nyoro ga dugula na nyona karati na nyona tuyani kirata ama sarata ne o kora nyuru ba kanga dugulata ami tuyani kala sarata ne o bay tafata mana agonde bashi fa bada bi awiyatim opma yusufa ka chedun uyemina ngulu madamina sa opma wiya damina bi awiyatim bal matonunga minan ukoni ngulu manike o bela qabla wiya akhi yani ka se binyamin ka mina mono ye yusuf ya rabbal makanyi unana labawla summa takhrajaha min wiya akhi mina ngulu mato hakika do jilfle nana labo yusuf ya rabbal makan binyamin ka mina kono awde ko wo kona sorla mingu obi ka saray wa sorla binyamin kunde waye ma kale zoro ka bawla awrude koti kona aw ka nasu ga kara aw ka dugula ka ba kritikete sone kala bi ka saray o ma binyamin kara masaka ka jifle saray de mata bulobli ala ko ne kolla to abina humbe ka ce binyamin kon nana nga faya kalene
namma kale ala kana bi sege anatita ndi songa anabla kata o yu kale o fonu tura foni halaki ko lu soro o konta o binani e binyami o ni ngoy nana kata sa op mana agara bare goy ala ko ben joyna anyel la benge anyen dawal tige yusufay ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malki alebe masaka minga marakono ministry de nafulo yala nafulo maratigi yala jamana era kono nafulo rabbe konye kalfa malila alebe jamana mi gono o jamana sharia o ta daga kam ma do mina ka tuifete manama ko dola abada fo ni nanyo na ko o ma yusufa fana ye ni hakila de sɔrɔ a balimakɛ biniyamina a bɛna sɔrɔ cogo di fo ko dɔ ka kɛ o ko min kɛra sa o de ye nin ye ɔ n'u fana ye kalekan min bɔ k'a fɔ fo ni fo n'an sara kɔntɛ anw ni yusufa bɛna o de baara bɛ yen sa ma kana liyakhudha akahu fi dini maliki illa an yasha Allah ni na akila sugaw tɛ cogo si tɛ yusufa bolo k'a fɔ a b'a a balimakɛ mara ye narfaw darajati man nashaw ala ko amin ma sankɔrɔta daraja kɔta ma minnu ye ni alaja o fɔ ka kulli dhi ilmin alimun ko dɔnniba i ma kɛ dɔnniba ba ye cogo o cogo a ko dɔ b'i sanfɛ koyi qalu sisa yusufa balimaw olu ko in yasriq faqad saraka akhun lahu min qablu wan gele ayira yusufa bunyamin kunge wan mabala na koy nini yeso ani gawa a balma do pembe onge dogoni do pembe o fana yeso ani o fana kun yeso yende awo o man mabala na fasarraha yusuf fi nafsihi olu be kan fo min na yusuf era de jole de yusuf ma fuma yusuf ye ko ndo ayira kono o be akale de geso yi ko bunayim balma kedo pembe ko fana yeso yende keta fana kun yeso yi halbi balma juga de besena qala antum sharrun makanan wallahu a'lam bima tasifuna yusufa fa yɛrɛ kɔnɔ a ko ɲɛni faamu i ka dɔn k'a fɔ aw ye fɛn jugu ye sa nka ala o de ye dɔnnikɛba ye aw bɛɛ ka mankutu fu min da biniyamin n'a dɔgɔkɛ la yusufa nin fa yɛrɛ kɔnɔ balima ninnu sa hali bi o y'a ye k'a fɔ kuma na olu y'u kale u cɛkɔrɔba ye ko fɔni u tora o kɔntɛ u bɛna ni biniyaminiw fɛ wa ne kɛra cogo min sa biniyami taacogo tɛ olu fɛ bilen ka d'a kan fɛn yera nɔ na fɛn min n'o b'a a to jamana sariya b'a minɛ ye aw yɛrɛ ko kora k'a fɔ ko nin ma bala na ko ni biniyami ka sonyani wa o ma bala na ka d'a kan balima dɔ bɛ dɔ min bɛ ko yusufa o fana ye sonyani kɛ o ni nin y'a kɛ o ma bala na aw nana mini kalenkan in na sa o sɔrɔla k'a fɔ sa qalu ya ayyuhal azizu masakɛ walama maa baw ja nafolotigi inna lahu aban shaykhan kabira amale ka binyaminan de k'i ka dɔn cɛkɔrɔba in kɔrɔlen don fa khudh ahadana makanahu nin ko bɛ cogo min anw dɔ minɛ binyamina nɔ na koyi cɛkɔrɔba kɔrɔlen don an ka taa jɔ la bilen k'a fɔ biniyamina minɛna suɲɛni na walama o tɛna tɔ to a la koyi an bɛ cɛkɔrɔba in dɔn o tuma min don an dɔ minɛ a nɔ na ka d'a kan olu de bɛ bala a dɔgɔnin min bɛ yen ko yusufa o kun ye soye ka kɔrɔ an yɛrɛ to cogo dɛ ni fana nin kɛ ta o tuma na ni u baden fila n'a ko bɛna kɛ ta o tɛna ko cɛkɔrɔba la koyi anw dɔ minɛ a nɔ na inna naraka minal muhsinina ka d'a kan e yɛrɛ ka ko bɛɛ b'a jira k'a fɔ maa ɲuman ye an y'a dɔn baasi tɛna nin sɔrɔ yan o
وما أندو من أندو بلانونا قال نفلوتين غوسا نو يوسف ما باين غوسا نو يوسف معاذ الله أي على كان كشيدر أن نأخذ أحدا أو غما ورمنا إلا من وجدنا فنا كرام ماي أن يسر لك متاعنا أنغا بنانا إنه مين في مين غمنا كنا أنغا ورمنا من تقولي إنا إذا لا ظالمون نو كرا أن كراتو أني باوي أبغى مفتا أبغى ملا كجولا وا أنغا ما ورمنا كوبلا ما نونا ما ميني أنغا نيني فدي سر لا كمنا كنا أبغى فكاني تو أني بالا ده أمازون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سمنا منو يوسف دكو بولو موسى وكذا ودبلا بنيامين نونا وكذاك ني بيسدنا بسم الله تقومي أو يا دو بارا باشيشتنا بنيامين سرايا وكما أندو منا أنونا وفنا بنا فوتشور بلا أتوايدي نوم بدي فلاكا كنوتي وبنا تكالا كوي يوسف دكو بولو تشوف بلا ko nyama soro uji gitigera falama yasu yayi ka fo wotmanam na uji gitigera minhu bunyamina soro la khalasu ofma ye u kenyo ngasisa okora yu yera kerengera najiyan ka nyonye damna ye nyong wele ka bokra fe o de khalasu ye najiyan ofma ka nyonye damna sa ma amen nga jori ya bara mulo dan ngeleni ni jugara de akka ngaka chodi chorba anyangala ya la ngofa amita fona halagira foi de manzoro anga tanjo baba mota amno fonda jumenye wade go fami yusuf asro ko ma bwale kono anya o mine ka neja akwati bini yamene fangangala ala wa yangali wa fulani amake chodi قال كبيرهم وبلا جليل سامين يقرب عليه وكوو ألم تعلموا يلا أو ما دوا نبلمو أن أباكم كافا أو كشوربا وكرا أن كشوربا قد أخذ عليكم موثقا من الله هاي كلنغا دي من أنفه كبو على لا أنا كرا أني أنغلا يدي على لا أنا تو كفويتنا بنيامين سرو فن أنزرا amata aw hakli boro ko hakli babo ko wa min qablu ma farratum fi yusufa anyi farratum ga yusufa kula fana afa hakli boro ko falan abraha al arda hatta yazana li abi aw yahkuma allah li wa huwa khairul hakimin hukma hagabe ko bela koy fali day ku samay ni ngobe romi ne seti sibiri da kabo jamana na ay aw kono bita nan te kata nyero to bala tan ne kono bitu ya de fo to ro yamura kana ka fo ngana dokra koy amolo mesade isu atakra amulota anyangala ala ni dunya minatala o katla kana keta o maita ne kono be fosa ya ulama ya tawari ya kubaka torba ka fo konna bashi te ni choro mo fo aw ya kum allah li ala tay ko ulama ala ka tal Allah ban ci ko werala wa huwa khairul hakimin ala de critico bela jalala so hera may ngane wonti baade ay o sendere ko taso irji wa aita ila abikum aita fo afay فقولوا أو أيافكوا يا أبانا ألا بابا إن ابنك كادو إدين ابن يامينا سرك أيسو يعني كده أي توفو وما شاهدنا إلا ما علمنا ngama bo ama sheria kasu yani ngakoi fo apma fole mami ko su yani kera ko fena tu kuma kunna lil ghaibi hafizina aw wona tagi ndo de andaro ka fo ni nyono ko be ibn yamina kono wakira tande koy
o ay ta ka tan fo chorba ne ra kon tita de ñew bila jella korba kay korba le kay wasal qaryat allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiquna baba ni madana de andara sari fere ga dugumina cible ka dugumo ñinga wala irati aqbalna fiha ani tamade minu me ñambe ni wole dakay mbora nambe yame ese go tamade mo fana ñinga wa inna la sadiquna e kado ay ci fon ngele guy ko kuma danay qal yakubako bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun torwa ko ako ayni mato isa ni nye aw niw kokura ko kulla benene aw fe fa sabrun jamilun nga furafu iten halbi sabali nyumango nabi ndaka sabaldi asallahu an yatiyani bihim jamana akwa nyamala de yusufa o abalma kewo ne yakuba ya do ala bina numbe ke nyonga kana naye aw nyamini kala de yusufa o abalma kewo ala bina numbe la jeli nyonga kana nuyi wa biyaddata aynahu subhanallah ayde innahu huwa al-alimul hakim akui kado masai nye doni baba de nga hekima baka ko bela akko shite ko wala na bato kono wa tawalla anhum o kala ay kodo ade nuna sisa wa qala ya asafa ala yusufa ako ala ne ka yusufa be minisa وبيدت عيناه جيرانيكا من الحزن دسكا شفه فهو كزيم غباك قدمي غنو وكند دسكا شفه را دسكا شكا ñana fi farla ñana fi ka akoni ya dol atoy ni men na maraw ye ay dennu mato kerengena yusufa mato gabe choni mina ala fana mo gindo partaye ukama opma abi hami to jibi chanyaka mo biya data aynahu ukray ji chiranyaka nyabi singa fajilati qalu dingosa tallahi anyangala ala taftau tazkuru yusufa koni itna yusufa miri dabla yusufa kunga mirli ana hami eto dabla hatta takuna haradan foy bina bana aw takuna min alhalikina wala ma fod zukashi mini fa mitan goto te sa ay sufa ko itato te albi we dem yarukai qal yakuba ko inma ashku basi wa huzna ila allah anaga akonne ka zukashi anga hami ikado mo defo alayde netana awide wa alam min allahi ma la ta'lamuna aben nganam mela ako ala famela nebe fena o tamino de ne nube kasalaw gawto donne ya baniya ne dew idhabu aitade fatahassasu akanyinni ke min yusufa halbi nima fay ayta yusufa yini surgu madu ayta yini woni yakuba kote ne nube kasala koy ndala yow ngala ka jaralu be gande na do foyta yusufa la ayta yusufa yini wa akhihi ana ibn makabni yamina wala ta yesu akana jigiti ka fiu usuralla wala ta yesu min rahilahi akana jigiti alaka hinana innahu la yasmi rahilahi illa alqawmul kafiruna ni kafir jamakulu borala alaka hine munu to jigiti wala de ko mayta o nyini ne ko te
ah ndew zegira dire korobele ngon tura dugi nay alemana minu nana yakuba yu segita anana ngana ngana kongo akora koroba rabe mi munamana o ma sa kata ubayni falamma dakhalu alayhi usagira kana dugi nay kogura tuna mina uduna yusufaka no e ma banye halbe luta do folo ko yusufa do o lu kono mulo masaya ka ma bado mimna me jamana ran folo ko kuna tuna mina uduna ka ko qalu ko ya ayyuhal aziz e ma ba ya ina folo tigi masana wa ahlana adru ono nga demeya ikado ka fogole ya andoro de andoro la de kongo ya andoro wajina bi bida'atin muzjatin on gonna mini jago fekri koroni dogi ay ramazan te koy ngona tabe fa awfi lana al kayla ngona tabe kado on yuruka jago fen amazani amanguri ra koy ngona tabe amanata ka foy ka asumay ka dafani on day dafanda koy ngoma ñi ne fede ka dafani fa awfi lana al kayla ira kana do maga wata saddaqa alaina saraka damo de sabana inna allahi qad ala yazim wa mutasaddiqina ala wala bisaraka bolaw sarade oh akara desere saw oh uke ga nin jongo ala kami fone sa an hina toka yusuf bin jabi qal ako hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi izi antum jahiluna ako bisami puma yesade ne ko aw ben melaw yala aw ya do ay mi nge yusufa ana balma kala wa ma ñi nga da ay mi nge yusufa na balma kala aw bo doma izi antum jahiluna kasro amurtile do aka fasa banu aka shitana banu kasro jahil lamanu ni may mora kuni sanje kasinga afoga danyo ngatati yusuf wa akhirahi qalu opma weru dawale to ko a innaka la anta yusuf ako opma umena na dogoy uko opma tigi jatiga de yusuf yewa qala mage baygo ana yusuf tigi ne de yusuf ay goy onge mi vil ko kono koni ne de yusuf ay bagan joli gad lo gimina kata yakuba mo ngadlo ni na kata yakuba ko surgu yendu o yusuf de ni wa hadha akhi ibn malama ibn amina jale flan grafe qad man allah alaina ala fa zaman dia ka onye de innahu yakadu ala man yattaqi wa yasbir ma mini o yaka koto ngala bulu wa yasbir kasawali fa inna allah la yujiu ajra al muhsinina wal yumangelaw ala ko sarawti kunu ala bulu de mal mo atlo bala aya danga ay ko be kana tun zaballa wa flabi de qalu ma bal man yurku sa tallahi laqad asraka allah alaina anyangala alala afo ala de umna ka de mota yusufa ala de umma ka de mota wa yusufa ala de umma masuli ka de mota ala ya kabana wa in kunna la khatiina jongwala on villade fefe ndemna abekra filikono qal yusufaku la tasriba alaykum al-yawm on man gharasa aru jongwala fo o jora ka filikoro kuma jara kitaka bine yusufa yorola bi kon yebiye yaghfirullahu lakum nera bayni ala fe ala ga yafa awmo
wa huwa arhamur rahimina ala de hene banju bela jela hizbandi ni na Yusuf ka kisala jakata ka kata Allahu akbar Yusuf tay abale maw a fayre dew dugono dew ale ka juga dano demo nga korana be aka jigi cheminga o ka juga mada aka kabila aka dugono mo kabila era damate dugu era damate jamana o jera le la ngana no be kuma shulaye afana ka dakura ne forata la tasriba alaykum al-yawm domina ala krabi sey kana magamene fatu magado ay ndefu la tasriba alaykum al-yawm mangaw ajoro le do abe yere lawa ado be kashila ke ko abe bulu labi la tasriba alaykum al-yawm ne tamine jala tigi mine ko labi de ay hakli sigi idha bu antum tulaqa aw horone horo mangono anjita joyi ay hakli sigi ne mana tayur sara yorola ala kira takira ka jamana de yugu kaw be mola nyefe Yusufata we ayra fadu na mai uchaga ja o kama imam hadi ka dakura mi nayo fo ni aya do wala to anya fo na nyom bina ni ala do ani ala maya o fundani mi no bu duskuna no bina ceri ka do lemene abaw duskuna muhammad kunna nabi sallallahu alaihi wasallam ni albi amaba abe krashi manana e abisinga je kasachi ka binu korote idi nyeta fuy kay la ala ko o bo bona ngola nyugu de bi nyanga kabli donc kira fe na nyugu mi ashika nyugu de ala karata ko ala karata nyanga wuli ibaka sahaba ni kiraw de goshiyona ala karaka sahaba ulu ni kiraw de goshiyona limaniana ko me madi ga dakurinya ka fo yusufa ikani muso yo bulongonu ndiga ino fe o ba kala mo ko nga chemmini nyeche o yonga muhammad de chew yo kumulo tige umado ko be chew yu fili tasmana umado ko be muhammad nana no ala dode o kuma chew be nyonye o dakura la tasriba alaykum al yawm yalla karaka dakura en vo magango modo Obma Yusufa fitini o ka koyande be aka fo muso Yusufa koroba e ko ka ko famu sura nyira ode o kama allabana ala bisinga fote ko boro ma boyete ko yi ko Yusufa ka kizen ko boro ma boyete ne walakin taziga lezi ore sula nyira labai ko amatta mene boro boy ko ne alama ta mene boro boy de ko mi mesena musa ko famu adaboro de kama o malaka Allah halaya e usika dugal fiti mi laja kaleta be be famu o yenne ala karaka yafa ado manga umase ka dala como do yu ka sota kata fo yamani utato ka fo taw yo fana ayada ya andaluman nu amma foy ge chemina toro ko fale la yini ko ay jabana bla nga dugubla ko nana sana o no ko jalagi tala be ko na tasayro la abida la ga sigi aya sigi yimina ka chewbla ka do aka du ko no shufe kelengele ka aka chebe fa andara amna fo nyonyena ko ya faranga lodo ne garamaga umasika dala fego ya fanye che tara fo yamani katu tulo mada ngommo fe men herate ngona tabo joma fare kana
fala karaka ci kata ko gura ka faina wo ci nyera date fo aka jalamugo blakata u kasra jafari kana muhammadu rasulullah cemi ganga ladege je kono ale do itara cugo muhammadu sorayne o kama anya fo duma khutba law do nafara khatamun nabiyina nayimo nga khatamu nayima da mate boy ay khatamu fi kulli shay'in iye fo fenda kala kraka wala halata wita khatamu yati soray ati temeninga ala kraka la wala hala yusufa tafsiri be ale balmo aya farudu ma are fadde mundu ubulo men angale kono ngala karakta jamana nya faramu adayni uye ko kala krala ajugara de nga ku fasai o ye krato fefe nga ya fata ki badan wa singa ta ay ya fatite me minga wala krata yi ay ya fako bana yani wodi khatamu khatamul afina ninna ye fo venda bisela ala kraka o la ala khatamu abana anye kama jigiti galew jen yerala sorola kay ibolo dolu koro kawni adama de to kenye ke cuwe yera ni makala angala krako musala laje manne kono jongi do be afi mambay kuma on awashile nogale kele do ka baraka ki senga kati seme ko jirla kas nogo chedo bina idde akofe kana ibare annogale mbayna ki buluda anyana kasinga fote jen mine ka jongesa jonge ngunna kana yeddo bari male nogale mbayna ale fi mbayna sengene mbayna fini kasa bolena teriya barchugula flanya barchugula kanumba barchugula chemla barchugula ni jeni nye madne kono ya kane bla maba o chamata kane bla anama de re olu ka hakela nemi ngumbe bo noroko la tawse goro kana ne bla same ni jeni nye ni muhammad ni madna ko muhammad kelinde jeni min nge abena bi ko tere ala kra ko ku yemi ngoni jeni ngafsa e madna kono ya yebe kam ngoni kada ka ko mamako benna kanesa yo fala ala kra ko kananu ko jeni ngafsa e madna kono o ala kra kan la halay ay fon mo tugudi abi fon mo tugudi ni yera majigi la halay ni adama de jigi tigale ka singa a jigi tugu a kemme ki yera bla atwadi du ko jogoro ka ko kana bla sabe fo do la ere ka wala laje do jira na kraw tila mien nyona ke wa fon zo mo khatamul munkasirina wala khatamul mutawadiina ay yera majigi dayni ay jigi tugu dayni o mana me fo mi taga sia ala kira alef af ka febe khatam de ka fo no mo la khatam ay febe kadaka wole nyuma bela no mo me adama de to be na che ngai ka do mana afu fe mo wole kuma ka ala kira ta fe a be khatam yi o kama imam mahdi ko tammat alayhi sifatu kulli khutmat bihi nu'ama'u kulli zamani tammat alayhi sifatu kulli maziyatin abi fo mo ni ngai ni ko nyuma nye gol man ye keta nyuma ke ka do ala kiran na ko abake wala ma ayake atabe betanye kuma na ni ko ibo fu adaye ni o ko ta fenda ko fede fenda bode do ni jam nyuma ne diranga toro mo korana kono nganya tura kun ka falai kana na alama ya daci ka ando shetana bulu subhanallahi kuma kan juguba amma nga fo salama fa fiu nyinja nyuma ine diramo mama de ka koko adama de yakoni ngono
ala noro kono ala do kono imma ke chugo ne ala kala te kono iti mashiti bola o bo man ngala sa puma nan ni abike kan kana fa ko indai ni o kore yake chugo iti chanmo nga korte ka fo ko rata ko fede kar sai kamaliya ba kar sai tiya ba a do za dai kala dai e bolo dai pele dai ani e bolo bla na ra ba yalo de o bolo da bana de bolo da dai tele pele dai ha nere mbar facci tele re kono na koni mini du ara tegli ani go nyangore do ya ba o ko do no bamana mena fe ala de yo jamudi muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'an kono nera ala kala tike kono arama de kana ala fa ka ala don ko ke kala no ko fo iya ke chugo abana dai muhammad sallallahu shiti bala abana idhabu yusfako abal musa idhabu bi khamisi hadha falquhu ala wajhi abi yati basira واتوني بأهلكم أجمعين يسوع ko abal mo sa akoni mabe ko fe korlo mbalo boron ko ko fe nimisa ko fe nyondo na kanu ani sagi nyomo ani balama ya o tego dole nyombolo ko fe kuma falle ngoro ko fe izhabu bi khamisi aytan nga finini nyede فالقوه على وجه ابي اي تابلا بابا نيكرو ياتي بصيرا او لا حلا منو ني مساله كين مكو او جيرا لا جيرا تو نا ادي اتكما كامبي ويوسف بيوكمنا ابنا بو علم اليقين سا كاي عين اليقين yati basira ko retto bina danya korosa aw tan lo kinye beli watuni bi ahlikum bas jami'an ukma ajmaina ayaka dima becce kana nere yusufa fe yannota aw bawo mawo amsona ndew abeka yelema duba kono ne feya wala ma fasalat al-iru ni ngonu farabal maw yesa weru ne sujale nga umali ale ubna taw fa yorola ko be tala sa manamina yekko saki damne wala ma fasalat al-iru tamadum ngule ka sira minakun qala abuhum inni لا أجد روح يوسف لولا أن تفندوني يعقوب أكو kado yusufa kasaduma be kana ni nuna de nganya do aw ba fo albi menga yusufa kodela ngane tige maka yusufa kasaduma be kana ni yakuba nuna ni ado aw de bina fo ko albi menga yusufa ko la de ka soro me ka tiende fo kabunu mase yakuba yin fo قالوا تل جو يا فو قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ما هي كوي قلبي بابا في الجوي قلبي يوسف كذا تقولي ما مزرع منه فلما ان جاء البشير غتمنا من سا يوسف قد لغي بمي ملو اننا ميغه القاه على وجهه وسنغنا لغي املا نيكرو وكلم ارتد بصيرا
yakuba ikado ka fo ko besna kana anya korote lahala minnu be kaka jira la ala fe ruhaniya la ni halbi jismana lahala ba je doni o mana kamni finim lala nya koro akko besna ka kamni finim lala nya koro akko besna ka na le re nya korote physiquement farko la ben na nya koro o ngaka akina fo yakuba kashira fo kata anya fie yusufa no fe o malemena ba ra teble ya eno nyuma kashi dino fo kata nya fie eno nyuma o malemena barabi kasro kata kisa da na fo ya ni yakuba ka puma wulaje ade tan gelengalo digala nungala la puma be abu somi ka folla ha ne nu be kasala ne nyebe mina wajete aka puma be ngawna tabe adama de ala ka jira illa law be itisigi ichuraka ima ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam hijra la ala ya jira la ka fo ibina hijra kata dugula du mini tamaro ka chay ajira la kira lati ala kira ba fo ko ale kunye dugu mi miri o yamama tamaro fana ka chay kasoro yasribo hijra na kana yasriba no madina ala kira era fo ma ala ka jira do ba bo kaga no mana iba ya baro ka fo ay ko beide ay aw mi vote ngal lakika yere la ala to dagna maye o yakuba mitoko de kundige de nunye ngay ko mo luye shetana ma utaka famu o ngona tabe yakuba katla kata ka fo ka nyefi fo ka nyefi yakuba o male bana teblewa e ma dala lawa nge ala do made قال أجل منا ينام دبي قال شنو قال أفما يعقوب كوسا ألم أقول لكم يلا نما فو أو يوا إني أعلم من الله ما لا تعلمون نما فو يكافو نبي فندو الله فافي أو تمينو أكره جودي inda yusufa kad loke amande do mo kana onne ko akana jigiti ay ta yusufa na bal makani ay ne ka foto ma ko la agara jodi ma fo mo me kan dai ndefo alaywa alu denu wasaya abana baba istaghfir lana dhunubana ningo be romi ya fanyina ala fesa aka on jurumo nu nyafa ni gobe shiduna ka ba fefen do go me dara kenaka on de jala kirawo on villa de inna kunna khatiina jala kiti timanda ka fili timanda inga qala yakuba ko sawfa astaghfir lakum rabbi sigatola nebna ya fanyini ndaba ma fe aw yedre no afilla ama ko jumange lala ya fama sabina ya fanyina fe atola innahu yakadu ala huwal ghafuru alladhi ya fama arrahim wa alayhi nanji wala nema karngale tigido falamma dakhalu ala yusuf kuma ku fore ka fop mana aita an vanamba anambal matobe akatu betakana ninda digalu bole ngoro koy anini mi sawni ya fo bole ngoro ko ni fayra ajira ka fo mina ala ya fanyina ko mina ya fanyina ala fa atola kada ka manyu mange yusuf ala maka bole makala wa manyu mange ne rala anana ngalu jama jama tigani ngana adama dini misaliga kalela ala ko ala ya fo masai o bela jilete mene ko sa nu ye siramene kana yufa yorola masaka nyorola na fulutiki nyorola na bay nyorola falama dakhalu ala yusufa tumana mina unana do yusufa era fey awa ilayhi abawai o yusufa ikaro ka fo fani ba no yakuba ani uyaruba e karo ka fo
ye nyagwa toro o mingu mawla arakala awa ale koni abina de nyagwa mbato ka bismillah ka bo aka nyagwa na kono mbato ka bismillah ka kono bala fo mo awa yanno akla ala ko awa ilayhi abawai ay fani ba gbera ayerala ko bismillah wa qala dukhulu misra kasro ka fusa akowa ay do misra ngoy ay do dugba kono masawu lati gabi akara dugba kono maydre insha Allah ala sonanmo aminina ahakili sigile anyama jole bashi foy tala warafa abawayhi ala al-arshi ama domo bunya sigila masaya sigiro maba sigiro ikado ayo di afana baymo wa kharru lahu sujada upma fawo baw de nunu nyeru wo ulum nday malabi bele jene ñu yara majigi yusufay dakurunya kharru lahu sujadan uyera majigay suide yera majigde nga kasinga teda dugula ndaro otige songorani alate onga ibuya banyoro amalo liye ikanu banyoro o jira tugo mi ni farakolo boke ni yera majige o be kharru sujada ay fote nga kota ko te dara yusufa ka yusufa batuli kamo dakora rabe akora be fote uye ute da dugula kala barakada ay boya minne udinga yusufa mo fana biga abina fo melga kunga suratul baqara la nala ko li adama no melga ka o sudu be amo sudu be adama ide adama wulu dare hay nga danve bogoni ji ka o ke o be feno lu melga tamino masaw yese ko la o kuma melga we sudu be alaka boya kamo aka kama ko danve ne ubla o sujuda alay abe sey ka taala de mo no afew me qur'an kono ibi jija ka ta fogola konte ibi ngalumbat ka tamani yere jena mi yere tige mele ka tay bara fon fo jogo la wala ma ika bo tenduru yere la ka ke yere ma jigi ne ake tetru le wona opmana abina na jogo mi no en ala ka danve kabakuma akabako e bla kala ka atwo boya do wala ma kala ka masaya don jugo werala wala ka masaya doni fe don jugo ramina fem ngero sababu kuma e be suudu be ala ya fani sababu la nga kota suubi da fen yere lalla adama melga uda melga ro mago taara manani ala ka ya mirate abo jugola fani ba ani baloman no yumiri lala bami no temena ulba ka ala do eto wala yusufa do dajugu fe chugo ka do jashi ani no fi dafe doro kale mi aka fa pew o fadba seto le ka bubulo yakuba na kan nabi manya atorla duka shira nga anyaba la ukalla ini masabatu bulo ngona tabe we cheka ko ko ni nyami onga kamini ko damna yakuba ko he kaniga suko fo belmo wede konte he usini toyde ayo mi vo de ben nani o yakuba tlebe tla ka foka anyeshi la onga yusufa nana na chuko na katla kana oke olu rube bismillah baybi olu be balu baybi olu be tabaybi ngala ise ko la dere o kuma suyidu de bibe alaye yusufa ka lahalani nguso wa qala ya abati
وكما يوسف كو بابا هذا تاويل رؤيا اها جا رنا ما فو اكو باته اكو كادو سوكو ميني ne ya foi ba wasugo in nagana mayara koi onge qad ja'alaha rabbi haqa masay suwen adangana ma ka ke chen bi koi e ba ne ko nye dolo tan kelenye ani kalono tile olu ke ma ka sudu be ne yusufa e ba atari malama ka tan kelen bla koi ani ere am zorba wata kalon tle dulu tan kele amadafa ba wa fle koy ne sugo mi foy kam nimsan ni ko ngana baroba wa kele de flani cien koy وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ba wa ka do Allah subhanahu wa ta'ala ka fasman da wara flede ayne labo kasola ala yoke shaytana odo ne ngoro ko neni katla ka anan ne awu fanay kawbo bursi kono mayala kanaw ka dubo kono may ala ka fasman da flede nin bekera shetana doni ngoro ko ne balmawla ka kangene jigono debal jugu o sibo ngoro ke foga fitne do nyonje o fitne be ko fa ala sallallahu alaihi wasallam flega nim bekani inna rabbi kado ne dama latifun onge ina masadu koy no ya masadu koy lima yashau ma ye ma min wajo wala ma fena fe min waja innahu kado ala huwa alimu alladhi dun baba al hakimu wa wala naba ka kobe kono anama de hakli sura ka kobe kono rabbi andik ala kad ataitani minal mulki kado yedine ken yusufa mo je marafana nadre wallam tamin tawil al ahadisi sugo nyaminu koro fana doni ala yo dina yusufa mo fatira samawati wal ardi masaw emi sangolo da mashima da tugo jirela wal arda du hulubati anta wali de ne jigida yoro fi dunya jen ngono ya wal akhirah an lahara neme ala ka fa zamandi ade wadle ba kina fu nyina ngo ka kina fo seteye ka soro ibn medda bo wala nasoro le kamo kanno bola kanno kasola kange ko feto may dabi tunga fado fe kambo bele jela kana ngorota ala nimbe ko fede to fani musliman de sayasin mo ka soro nyira bede mem ala modre kana sayasi mo soro fa ka soro ne beni di me ala mo wal hikni bi salihina wa vara iga manjuma ذلك من أنباء الغيب محمد نيه كت منهم برو بوت نيه كت منهم برو دي نوحيه إليك أو ما يكو وحيك إيكا وما كنت لديهم إيكون ديو فيو إذا أجمعوا أمرهم تونا منا ويه ukanyo nyeju kafuga Yusuf li kono kono wala manga kata Muhammad fumbewa ite nga wahyu de be ka fu ko ne alami nene koti de gonena ne de ko belata ka ba ne ala de be ka nyafu وما اكثرهم بالناس وما اكثر الناس ngam mo la so chama be wala harasta hanne yalla yini cigo hanna jariye bi mu'minina olu tigal bana joni hanni yalla yini cigo mo la so chama be o tiga mu'minu yede
okay to wati bana pewera kasoro sura to te beraye ala basa kay sinami tamina inshallah ikado sango telephone nere ko sango kunu telephone ko ma nyana bote ami jo وما تسمع من أجر وما أكثر منا وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين ما قول سوچامن بي hanni e muhammad ya kan tugoto ngay kado mu'minute aya keme ani sabana jokaray kunu telephone ko ma sabatite amma do femino na telephone be mi telephone ko ma sabatite kunute technicien o awdowa tere feji mendo abaja ni ngayno daga do volala asro mo ko kala be mo sabati ga do na ko kununye telephone ko ma sabatite o ga dogo ko ap me sone dumo ko nga ati tawa na ma yela ya on daro ga be ka manga bo o mo to njala ke o ye aw minu nye ni afamo technicien naw ya addo asubulu bayi nyonga o ya o ka baraw de o ma bi tafsir bi joya inshallah taala ma fo alhamdulillah alhamdulillah watina be tew mina fo whatsapp ami doke taba bele gelenye kiranganya kunu la zarara wati namur trawre alega saya kibarana nan zoro tafsirula ne raka muso bangbae afa min me murabula namur trawre anya ka janaja ke selfana ina alaga hinana alaga darasma ko be kera dine ko faka tada ala kana du barkata fe ala ka dibiso mo fanga se du talla bawa kante ka fulbe insha Allah taala kita ko abi fo jema kay bamako kulikoro segu san sigaso kolonje buguni fana jijani kucala doga negala wa bismillah assalamualaikum mataw assalamualaikum ole kawami baru kore nyamina bismillah pada masya Allah nyamina marukune ka tawon tira ka nyamina am nyamina ka bele gelembo ala ka sungalo time damo nyamina doni ba dugu koroye wo doni ba dugu do albi ami do ke ala ka hine minu me dugolo joro minu mey ala ka dine bara farfon danu bele gelembo bismillah bismillah tigara ko waalaikum salam bismillah etlu balawa etika fain lo etlu la musa
Mami, Kulukoro. bismillah, fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mia. Amin. Caranya. Lagi kita. Man bayina Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Bismillah. Aha. Alhamdulillah. Aha. Ayo. Insyaallah. Anu baraji. Jazakumullah. Anu baraji. Assalamualaikum. Salam, bismillah. Ha? Aha. Enggak paham ke? Jazakumullah. Anu baraji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Aha. Alhamdulillah. Aha. Ah. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Tawili ke Gabobi. Aha, bismillah. Aha. Alhamdulillah. Aha. Waalaikumsalam. Bismillah. Aha, bismillah. Waalaikumsalam, bismillah. Assalamualaikum. Aha. Assalamualaikum. Aha. Segu jodoh nih. Halo, aha. Bismillah. Segu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itan bay folo de atifam. Itan fa ko boita. Atifam. Waalaikumsalam. Aha. Ajarannya. Aha. Mhm. Aha. Miami. Miami. Mhm. Mhm. Aywa. Aha.
السلام ورحمة الله. جزاكم الله. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها؟ أها. أها. إن شاء الله. آمين آمين. آمين آمين. جزاكم الله. تراوري أنا براجي. السلام عليكم. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. السلام عليكم. نمباسو السلام عليكم. بسم الله. نمباسو نمباسو كاو. بسم الله. الحمد لله. آمين 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 آمين. أنا براجي. جزاكم الله. السلام عليكم. بسم الله. إن شاء الله. السلام عليكم. يا ربي لك اللين بلجلي نويا كا سبب نويا نقول بركة كم لين باي جمنا كده سرو جمنا كيانا. السلام عليكم. بسم الله. كوكينا. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كامي كتاب بفو.
Amin, amin, amin. Insyaallah. Aha. Alhamdulillah. Insyaallah, berubahlah. Berbalik. Jazakumullah. nafla kulu masha Allah. Assalamualaikum. Bismillah. Jadi saya ingin kali kan. Halo, ini saya ingin kali kan. Ini kali ini saya akan doni. Ningali ma famu te. Aha. Chando amma fo ambalma kay Qur'anu ye dakura kalimbo de falendala fendi faraka fendi sakabala nga tafsiru mamne tafsiru ke ukaddoni anu ka famia anu ka jamana lahalaya chama sina ka kuma arabe jamana ngono lahalaya sina ka kuma ukati o kasura ala kira giye ka kira de o kama chama nga kuma be ibaye ni akala ira bi mola yira mo kuma do foto kasura ala sina ka ala yira ka kuma bege aka jamana lahalaya te kasura ala kira giye be ka kira de o kuma ni giye na se lahalaya ba ka fo nin tafsir ka ba kuma na kanu kuma ka Qur'an tafsir ya tafsir ge nga ya kasura ka be o ka wati mo ubi fo unu ka fili do ubi fo unu ka famu ya surun o ngamu barkada kasoro ka awala wala ani ubele jele ka fo Qur'an ka bo ale ka atwori kolini mo ale sina ka ke kologono toriade kasoro Qur'an ko jide o kuma jamaatu islami ahmadiyya no e imam mahdi min go fara ka fo bina atwori Qur'an wolangata ani ka ala kira kanu ko boya mo do ala boya kuma Qur'an de bo kew Qur'an de bi mo sama kata ala fa fe ala kira boya de bi ala kira kan noro de mo sama kata ala fa fe o kuma ni imam mahdi mana tafsiri to ado bale bakala fu mi ya do la ngaw nata bu fo kadaka itemi no ito do ngene nyuman do akaru bulu ko debi be ado mabulu amu fo unu ka filido amu fo unu ka famia suru o amunu bena dilalke batlemo andi woso kuna andi yado kuna ngama fo tafsiru koro o kalamba we nambe o de kara koro ayna anga tanya fe arama de tise ko wa kana fo nya bedo angon bo fo belejele de. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Uka. Tan dinya na boy, mano fem bala. Fiem be ye be mi o kan mala pewere atinyo. Foi timela. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. No, ini dikit dulu. Waalaikumsalam. Yang gue juga deh.
tare do fende manaw d'accord nyama aba aadu ko nay na ta kay bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam timbew baba sira so deba bismillah bismillah fan fami tu la wanda timbew ajaranya alhamdulillah insyaallah aha ame sira so deba telefon ko ma sabati fo albi technicien ko ala jama amma sabati ka se ne so jayromo albi ay nyani ko sobe inshallah assalamu alaikum assalamu alaikum wati toka do ami Burkina Faso fo ñamna mënu sogo mana internet siraw fe ambu fo menu me ka lajanu sende ka do fana foli buye wa alaykum salam alhamdulillah 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 awale ka momi yirma jo alhamdulillah akala tugara kuja mama ni wala kutana makro alhamdulillah amekira kutoka mbele ya kutana chana ali kuna kutana ni chana ali kutana ya kama kama ndio kutana lagi wani jara de do ya miam bi am saka technicien ko jija telephone ko amma kan nimisi wota e folo time albi abajja ka anyana bo assalamu alaikum wa alaikum salam kulugoro yalla hakila kote de assalamu alaikum sira dole lama ba ka tido aywa komi telephone ta ka nyama jo amma fo technicien albi ka allaje koni ta ka an nimisi wasa assalamu alaikum bismillah aba alhamdulillah marhaba alhamdulillah wow insyaallah ana baraji amin insyaallah amana ka do baye jazakumullah ana baraji jazakumullah aywa dakuru yalla bana ami Allah subhanahu wa ta'ala deli akake sungole barka qur'an me kala sungole ngono o barka mi tafsiro barka seleminu mi ka sungole ngono nyuma yaminu mi ka sungole ngono ko jugala chama yugo ko jugu dabla sungole moya kama e ala jenyini ni kama ku mosa e ko manyuma ala ni mbele jale e nyini to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele jale ala barka minye ama nyino fe Muhammadu
ale ka barka mi no bi yorla kanu mi yorla ala o kamo ika faso mo de nga kono ika faso ika ni kilinya ani badiya faso na juru sama baw be kewale ni photo mo mi be faso nyesmana mo jamana tigiw dugu tigiw ñalla kaw ni tur la kaw jamana dugu tigiw bede be kana ñonzoro aw fa ya kala ni mbunya de aw mo ay koke akaye ay kuma fo akame ayala ta ka fasota nataw ka toy to ni ka toy faso inde kuna faso in torola aw bora am mo kaminu na nolu julu bala nolu be kabru jugoro utlena o ye faso joro o mu yera joro o ye faso joro o man naflo ko joro o ye faso joro o mo to ko joro o lu ye faso jo o lu yoru to ko jora o lu ko jora amma nyina aw fa o julu de bawla hanna ya soro o julu minu mawla no simi mel la hala do fe na ta ka boli folo nga bey amala de la kana la halawi minu mina juli mbuli afar ko kono o takketa nyono fo o tafota nyono fo ya rabbi ala o ka ira ka ala kamo juli majjo e nyina mo fem nya jo e bodo o fem mabul e bodo o kuma aboli u farsu gola mungu so mo kaw o lu tafota o ko nyona fo o takketa ko nyona fo no keraku fo so bi segi a chogola adamela ato korola o konta foy tana to koroko mali teble mali to de bey mali chaw teble mali chaw to de bey mali muso teble mali muso to de bey mali kamalon teble mali kamalon to de bey a begra facebook e faso ti do facebook ka ay sabali ay kuma fu dabla akala de la ka kawali nyumonge kuma foy ti foy nye ay do ngala deli ala ka yele maddo an aw bele jelila don baw ko nene aw ru bala ko sabe ay do nga sa ngala kala dige anga nata dabla anga to nyini dabla anga ala nyini nani ala nyini ala mi faso jo wala bi dina jo ya rabbi ala ka kete assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh